Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sagi ko nang mga idea ang panggulan sa iri na gagaw na pananadam. Request kanton rak mo na yagi ko bubayak na ada salakaw arwat kay Princess Ginalia. Bugiyong ko matay diran ipdidiran so Princess Ati ya. Kalukon na ubag pa mga bulong kasi ko mga rampan na sadar. Ina pa makigan niyo so laki niyo so mau daw pakarangay sa bulid na tutangga isa so di Princess Ginalia kaya sabab na tantod na raragaw no salam. Pikir aku
no similar kadina katawangku apna liga kilatina sirigana kiginawa warasa ginawang sa ginawa ko kau sa'y mantuwaya na ubek ka ginamipigil sada akong kadiwena sa'y sakang kau na betul pikiran kami ayaran kurkai naulilanakan nagaruda derita kata mania numulangan tadi mana ku depan aduh sakit lagi nawai tidur kayak pikiran kau si penggena tau maka salah pisan marantara pala naka bebasan sarang alaino dena singena tanah saruar dipikir Sakasulila kena dira kene peturong sakini nonung corona kaini tabilangku say kematalimpangan asadura tanah nalagam kapangan nahayakar giniawat katili mekanuka pemagarin aku unat di aku anasali sadar rukana masuk gedung lain aulela kenela dan labedina teruai sali usai
untuk kaulah dan aku ragakan. Akak kaki mulut ke sakit kaya nasasarakan. Alalansa deraina nanak yatu yang kurung. Bepanas dekan nao hinahapin nao bumi sampai sadana beragan tani gaud korban lagu aku bumari budan yang kinawaitan inao mga lolot na ino ay maredan alam harap diyan ko parese sedih nalihan marag na idunot itaruyod sa ingay amay ka makapikir na naginatan kaniyang kani-kaniyang ko nalolot prinsesa tiya sabitin natin naligog permanayunod ikararano na puro nakagupode na bumode ikarode na suranong kuwa nagatasugagawakay sampai kiruta kaino po na sa imuko data sampai kinihan na gosay parandigan inatantanya na sa giyan nilalako sa kanya sisa pikiran na penganay puso'y o prinsesa tiya o anadaron midaren adaron amaswate di pangoda pakaranggay Saudi samari